force ya manga mu hanu say I have bedwo de enye ndanye ochina de biara da ne nsema e ba mbonten so na enda no yakasa ya mame Agradaa asa aka ne ho biom ya nim say ya mame Agradaa nkrofo dodo na e kasa ya mame Agradaa evangelist mama part na mo na mo pa de akom to me no e na odi eye nyamedwuma ebi mo so kasa Agradaa na mo na mo pa de jajaja nkrofo sika no odi ne ho nkro ne ba na enda no ya de ya mame Agradaa e de aba beto monten so e o kasa ono akasa ne na mo nam ho pa de hey Ghana foi ai munni mo sorry am o kasa ono Agradaa no e na o ti say no ase me bom nkan ya na me nkan mo say ono no still na ne tumi no akom tumi no e da ho tini mu pa odi di ne djuma wadare pa na o da so ama me wo ho no mo na we na me say ti da bi e ba ne sai no bi a wo se wasakra ba be fa nyamesom e de esi weni so we bia sorry nkrofo ba sorry ni ade no e ba ne say na wo kasa asem no ani se omo bia so mo sakra mo nyina mbe sofo no sa no mo nyina mo ti ana because and some way there bro margin so they say I want to matu me say there from yanka sem papa odi for back to back e jana be hwehwe se muko me yanka sem papa prophet Exp0ses Antwi e wo me nchen wo video mu ha no be say nda me ne ba be twen komo e de afa ye mame Agradaa ne nyama bi a oye ho try me na me twam musi mame ba e beto aso Jimre mama call me by ya kai social media handles nyina ya attention TV enti wo bo ho mode aso be like wa share no comment e we videos ni nyina eso no be channel no ho adase e de acha foforo me sa umbre ma me twem bem papa no pro ni minimum e fa sansem mu efemai papa yes me mo akwa ba me joso obi afo no ho ye obi aho ye bibi aboko die bibi aboko papa wa kasa watibi Agradaa ni sensem ye ko sister na kompower no e da ho ni mo a woni ma ba ya na ania yesa waba we free biase we free akom to me mu ni ade na waba be fa nyame na wo kasa nsem we ania ya yo me da say ma we chia me do fuji me do queen na ma chia me mame amamaki ayo man ko fodu ya am say ne me pesa me kachiro we say Agradaa we attention seeker oh wa o transfer we create ndi nkwase sembi e ba na dwembia no da ba ko Agradaa se wa fi akom na nya akom no o fi azan mu azan jina ne dinde azan ntana da Agradaa yi nyama no odi kan eyi bosum ba ko a okoje won kokko baabi kuma se o baabi okoje wielu odi kan de no koy ana mo yi accents na egude mabodi aba na ade abodi sasen a na minim san kabra Agradaa yi ni sam abodoberi na betwan no bi akobe bi ofiri ma me ne ya san na what is not gain no office oye smart wow na Ghana nso nukuredi ni Ghana sanka nukuredi o Ghana anka biti sa Agradaa wa we snap ama na adwene nyi a woto nwirem nka sa Agradaa ye ni ko tre nwirem a ne ya ma wo no wa hwe se obetre nwirem but Ghana nukuredi enti no Chesia din ketia papa din ketia ka say any idiot can go to court. Enti se nyama bia Agradaa ba ye no. Agradaa ketumba bonte be ka say akom tumi no onmu dia. Ene wo mu guna so dem wo mu nue. Because nyansa bia ye den. Nyansa bia ni ntirim. Agradaa no ya fanse wa bodam enti ese na busu afo isi ase hwehwe ne de ko psychiatric hospital okay ya resu ya fa ne ko psychiatric hospital so dia ese ye pepa ni bia no odin ne de won maneda be 3 days so 12 years hey papa
because and you know wa babble wa manadwen abafo because maame we amabble wa pa say no beto de nkwase akeka say de obekoso akeka nkwase akeka saa because ye nim sa Agradaa in kwase no na dwene nye Agradaa nya Akomfoɔ timi yisike Agradaa nka ho Akomfoɔ mutimi wi dot so anu musagusu Agradaa nka ho Agradaa ni hwe bet oyoba owokukuduro na dwen mu smart na mesisika yemfa school na epesika yedi wisdom ene nipa obo ye smart ene pesika enti Agradaa ko social media won se no nyama ntise first na ma no nti na meka sembi na nipa baka nti oye social media queen oye social media ohima wakan kwa sembi abi what is it ono tumi ka se na sia osi kura betima hwe obi akada osabia baba ka se na yase nwi enso ton kura betima hwe obi because enkwasi akeka nko ano sori a oka ena wonya na za anu so ye oda so ayi but Ghana mrani ha etimpa na me boss se na kufu aditimi kotena se na aban foforo ba obayi se emra ba asofo wo ya sofo kura no apon ho a ye dimma oni sofo ni biyo apon ho a yes wo ya sofo no ya utikes jeria eno so ntimi di sofo ni biyo okay utie mi wo ya sofo na wote kofini ama woto correction 10 times sikana isa aban ejini percent dum aso dem bi aban fa ni present ni sia na mu ko ho mo pon correction na wa chem tu mo fa akonya aso da dwuma no so fo bo so e betu aka e ho no me sa bodamfo wonya me adwuma ti sa Agradaa no ye be yo mafiri okay because Agradaa in person e wo me se nyankopon fa de afia techem no wa be hye ne ho nyunyam but Agradaa nya nipa nyankopon fa ne afia techem o da so da techem okay o de se bola so konko wo peja no kra ho no da bola no so ye nyunyam nkwasa keka ne nkwasa asam ne azanta na ne mfiri ne mu ye enti se Ghana fo batie mi no watie ma so pamu a me am tie nya sese na me kan nipa ntie mi na mo Agradaa nkwasa sama fon obekan nipa beti pa nti Ghana fo bekoso apesika ma me Agradaa o ya snap because we snap no kwa dia eno betima kasa have a beautiful ayase my husband to have a beautiful tabia na way ntia mo wa se akoya watie yi a on yere she panton so she supporter ne ba bagira mu abeka Agradaa baka chini ku so no so yini ba ma ento supporter ni sa nkwase samusa nti Agradaa akoye the whole universe nkwase mtikika madam nti media to be who friend me say then I will come we ho a no say Agradaa no onye collect nti me kwa say ye je kunwa e wona ho ye dwen ho na ma ye ndwen Agradaa papa ye nye sunsum nyama fa telephone number to dwan na e beba on chen me number 0543 4191 60 0553 40 1462 me ba cho me din di Eric Antwi odifo back to back AK na me din ba ko bi e shadakam a me ba belanche eno ene nche baba aka Puff Daddy e be shishi okay meko back to back aka odifo back to back e be shishi meko Puff Daddy inti se amafo timi e be lanche said Puff Daddy say ka Puff Daddy I wish na want to Puff Daddy crampo to me ma 50 Ghana nti 50 de ni mo bi na me che usunsumu ade ya ko di dokuno ni nteno e was 50 Ghana na ndi odemaye ahaya attention TV nti kai say we subscribe we like we share we comment we videos ni nyina eso ade o share mo abonti abom sambrane from ohema echa